Aí hang condutor husi companhia Instant Shop Oversize Fomento 1, mas be la resulta é mecânica. Incidente ahihan kontentor iha companhia Instant Shop Oversize iha area Fomento 1 acontece aqui em Tane, mais ou menos tuku sanulu resin drua liu minuto tol nulu resin 5 horas Timor-Leste. Causa husi incêndio ne mai husi trabalhador ida nebe solda kontentor hodi ahilakan makas, mai be la resulta vítima ruma nebe hetang kanek tambah equipa Corpo Bombeiros Dili Mos to queda se fatin acontecimento hodi hamate ahi. Comandante Corpo Bombeiros Dili, Diogo Angelo Barreto, afirma, mas que incêndio ne la resulta é mecânico, mai be ahihan companhia sa sansira nebe usado ona. Corpo Bombeiros Dili, se uma informação via mana ida lá dentro de liho motor, mas que tanga rebote ni hatene amni número de telefone, ni dere bami, magnima fatene hia 12:35 minutos sidas. Nebe automaticamente hau nudar comandante Corpo Bombeiros Dili, hau lidera que se equipa toma que se fatene ne, mas antes sidane amni malok sira komoro be basikelna sira tauluk dia tama ami kai koliger. Mas ami be combate incêndio dele. E acontecimento ne lá é mecânico, lá é botruma, mas estrago se sabe. E a tinta conforme a naimba be companhia de tinta, aí ne mosu resultado ne mak khasa sira solda ela container leteng mak hori pengaruh saya ahihante be sasansir tinta sira helar moris kriahin. Tuir informação si comunidade e a área referida, banhira trabalhador sira solda contentor, ahimono balisu nebe nakonu e a companhia ne, hodi provoca ahilakan makas. Tambane sefi aldeia no comunidade sira husuba parte relevante atau controla companhia ne, hodi aruma lisu sira nebe companhia iha atau nune labele hamosu incêndio, tama bele foi impacto ba comunidade nebe hela basic. Acontece ne iha sernya be trabalhador sola hela besi mana ya sola besi na vai ata sira sola tia dekat ta sola ne kan ai sempre lakan to nia buat lakan tun mai ha kraik ne mak tam ya kraik ne dud ai ho bener sira at botan sa lisu sira bo ne ai dane ho ai lakan sai mai makas tane durante ne ia fula hira liu kotuk bane ne sira ai hante hotu depois ia oing na ba agora continua falando ne pensa ami usi comunidade bairro Fomento 1 ne ami hakarak be hatoba be media favorita nanti hato helva sira kata be adiam pa parte governo hatoba sira kata fatin kotuk ne laos para lisu fatin kotuk ne karek se sira usa karek utiliza karek fatin halmos agora fatin kotuk ne careta a du banner a cerne we roda a cerne buat at sira kotuk ne sira bote kotuk ne masa ohing ahilakan sai makas ne sortian sambe ladung lakona fale mai comunidade sira nyat bis kona mas soti to bombeiros tolas para berhamate ahine companhia ne bem hari comunidade ninia clara ne tem controla lili oli gasolina gasol para prebene ai labele han ini ma kami halu mebe agora badal hat ame au ya hatona be nain ba companhia kataka te agar kala koi tengi hare ba ya suto sound agora rok itu hare besi sasansir nebe konstruksione nakun tep sa roda ba serme ka lauzane lasoe mebe sira ta companhia idene maka sai perigo ba be companhia rasik pasila taihan. Tuir informação nebe jemen acessa incêndio nebe acontece e a companhia ne quase dal hatona, mebe banhira jemen tenta tu confirma nain ba companhia ne la coifo comentário. Equipa cobertura Jemen.